Kalau separang dulu berkaji sama di luntu. Oh, dah hafal ya berkaji. Konkret di jenai lo sapa ka bahat temi tai fasang kina sing tengah pitu-pitu. Pada mah kita pasti. Kemudian dia nerimo apa kan malah tuh ke dika. Kita tahu ke dia Andre. Andre di kokona lauk. Ya kalau dia Andre kamu. Apa cita apa coba sih? Bau popok sedih. Itu masih sedih. Kayu kena dulu pas setengah tahun 10 kalau imak nih selotnya mana berkaju nak jam itu nata aja tirangnya berkaju Tenang. lambat nih mata dari sini ke kemana rebita pak jadi mana pemu tajana tira ke berkaju nah itu nak di sarai jam-jamannya kenapa nasi tangan 10 pak rugi gitu